selamat datang di channel Buler Bali. Nah, nomor tuan. Anjing. Preview. Hari ini kita akan membuat konten. Konten apa? Menjawab komentar netizen. Pertanyaan pertama dari Putu di sana. Jalan joget di perempatan pakai sound. Gas. Ini dia pertanyaan kedua dari Yunina 238. Challenge tebak gaya. Emang bisa kan dong? Gaya. Oh, bisa kene gayane. Mbak Cina. 2,000 years later. Tebak gaya. Explain why these drops are so lame. Is money buying you fame? I'm fucking on. Go back where you belong, yeah. There's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my heart. Ini pertanyaan ketiga dari Lawak _07. Gaya lawak aneh serempok. Serem. Wah lolot, toleh kena, nebo pido dengan sarame. Wah lolot, cai bani cik ada. Cai ngorang-ngorang wake kan cici bani kena, cine. Toleh pakai jadi nah. Wake tu nyakan, cincin cai komen kene, wake nyakan dengan nasi ya kone. What you got to play, generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop?